mana kebukan sa bendikan nagyan kutua haditha ikat 30 agunam sagyang kuta mga haditha pembagantan sa bendingan sa katiaskan yan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Ayamanan yan na miyakatitian kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaswatu Allah subhanahu wa ta'ala sirkan yan aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteru yan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sadnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaugupan yan so mu'min si iku marganian udina awid akalian udina mapakada iyan si iku mu'min agyang kutua awid akalian udina marganian apad ko mga margan si iku dunia udina awid akal si iku dunia na nafasallahu anhu pakalabudan ng Allah subhanahu wa ta'ala udina pakadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutu awid akalian udina marganian apad ko mga awid akal agu margan sa alungan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yassara ala mu'sirin nagusad na tigo Rasulullah sa mapakalabudan niya nagyang kutuwa karaganan na yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah na pakalabudan mamu Allah subhanahu wa ta'ala sisa dunia nagusi sa alungan amori ay manan yan ma'arif Allah na ay ibarat yan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na umayling ka agyang kutuwa pagaling ka lagi di ka muslim kararaganan ko baniyambu kasusugat ma'arif Allah na upa maka kaugupin ka uli naman daong sa andaman ay kalbudan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na pakalabudan ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia nagusi sa alungan amori ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ibarat agyang kutuwa kapakadaan ako marganu mu'min na ibarat agyang kutuwa mu'min ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na miyasugat margan lagi do ibarato kaya sakito what ayan tama sa amin ni pang minisan yan nagyang kutuwa mga apad kautamo yan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na o kaugupin karo o uli na mapakada ka sir kanina nagyang kutuwa margan yan maana lagi do kabulungin nga kota yan sa makapiya uli nagyang kutuwa minisan yan natamok sa di kiyang gestuan yan nun na kaugupan ko ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na pakadaan mambu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa awida akal ka apad ko mga awida akal si ko alungan amori pud sa awida akal ko alungan amori nakyang kutuwa andaman ay kapakalidas agyang kutuwa siksa wallahu subhanahu wa ta'ala na biidnillah nagyang kutuwa di nga ro di kang gilubuka sa singanin ka sagyang kutuwa balas wallahu subhanahu wa ta'ala na biidnillah napakadaan ra kang buto wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu awidakal sa alungan amori. Ini sumbatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa agyang kanang hadith yan
wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasapkan yang muslim, makna sapkan yang paawingu muslim maurib mallah. Nasa pengan mambu wallahu ta'ala so paawingan sa dunia nagu sa alungan amuri maurib mallahu subhanahu wa ta'ala. Mana maurib mallah upama ka adna katawan ka asyai paawing udina marata ipeke mamada lagi dika muslim maurib mallahu subhanahu wa ta'ala. Upama ka sapnginga serkan yan tu sa anda manai di pekebunia udina di peketuawan wasalako atau mengorip Allah subhanahu wa ta'ala sebab sa ipke mamalau tu udina ipke ya tu lagi di muslim. Nah sa penganambu Allah ta'ala yang kutua mengasai udina mengapa awing ike mamalangga sa dunia udina ipke ya sa dunia nagusi sa alungan amori mengorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sana tigu Rasulullah sa penganian so paawingu lagi dina muslim nasa penganskannya nambu Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia nagu sa alungan amuri. Ini sobatum manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Atana swati gen so Allah subhanahu wa ta'ala na pugugupan yan so uripan maka ugupa mambu ko lagi diyan uripan maana maka ugupa ko pagarin yan. At naswallah subhanahu wa ta'ala na pugugupan yan so uripan pugugupan yan so pagarin yan. Maana swallah subhanahu wa ta'ala na lalayo na gyan ko to kapugugupin yan ko uripan yan uripan na maka ugupa kung mga pagarinian ang muslim maurip Allah subhanahu wa ta'ala o di na maka ugupa kung mga padiyan ng mga tao maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana maurip Allah agyang ko to mapia ading-gading gelubukan sa dunia nagusi ko mga pagaring ka mga muslim mga tao o di na mga tao maurip Allah subhanahu wa ta'ala na bela sandra ka tu Allah subhanahu wa ta'ala sa pugugupang mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa ikum margun ka udi na mga awida akal ka maurip na Allah. Ganyan ni mala sibud sa gyang kanan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sombaton Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyang uto katerian wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhara Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mukit salalan yaltamisu fihi ilman sa misabab sa kapupangilian niya sa ilmu uli nakapagana diyan sa ilmu maurip Allah na sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah na penlebud-lebud nun wallahu subhanahu wa ta'ala sulalan sa surga misabab sa gyang kutua kapupagana diyan sa ilmu maurip Allah. Kaya nga katero ulin hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sibut nun maurip Allah amala na so kapupagan na di sa ilmu ulin na di kapanamar sa iku kapagan na di sa ilmu maurip Allah subhanahu wa ta'ala na pagkasabapan sa kapakasul utaw sa surga maurip Allah ulin na pagkasabapan sa kapagpakaliwan na gagyang kutuwa kapagpagin tao manusia maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Hagiya so tao pupagan na sa ilmu na pagkakanalian na gagyang kutuwa mapia maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa gagyang kutuwa kapagkanalan niya kumapia na di niyan di manggalubog na pulubulubun nun mambu Allah ta'ala gagyang kutuwa lalang ko surga mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagya aya lalang ko surga nagyang kuto kang gilabukas agyang kuto mga pipiya mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mana mangorip Allah suka para bulus ko surga naron tanong ka ko agyang kuto kalilintad nagu kayo piya ginawa nagu maliwanag akapapagilin taw mangorip Allah. Sebunsan amada mangorip Allah nagyang kuto kapag na sa ilmu na kesabapan ng buto sa kapkaparulia o manusia sa ikumapia kapapaginin tao
kalin tada ka pagintau sa dunia nagu sa alungan na mori mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nagu ka pakapya ka pagintau sa dunia nagu ayamala na sa alungan na mori mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Penuman mangorip Allah ini sumbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gingutu hadith at tigiyana وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akiab limud-limud mga tao si kuwalay apad kuwalay wallahu subhanahu wa ta'ala sa pumbati aniranun so kitab wallah nagu diranon di paganad si kundulun-dulun aniran maana diranon di paganad nagyang kutua kitab wallah subhanahu wa ta'ala laidu Quran ma'urip Allah illa nazalat alaihimus sakinah inun taati Rasulullah na makaturun kira nagyang kutua kalilintad kapipi aginawa papakatitakna wa ghasyiyatuhumur rahmah na melibet kiran udi na mi maulug kiram nagyang kutua limu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana melibet kiran udi na milang ulug kiran nagyang kutua limu Allah subhanahu wa ta'ala maana apakalan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutua limu yan kiran wa haffathumul malaikah nagulibatan sirampan o mga malaikat mangurip na Allah wa dhakarahumullahu fi man indah na aluin siran wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga malaikat malilimud siku Allah subhanahu wa ta'ala giyanan nakatiru mangurip na Allah na ay malasibut no nagyang kutuwa kala akal biyan nagyang kutuwa kapag anad sa ilmu mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala paganeron nagyang kutuwa kapag anad sa ilmu na ipagpakas lang ang maliwanag sa dunia agus alungan na mori sa kasabapan sa kapakasog ko surga ikadua mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala naso kapag anad sa ilmu mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na kasabapan sa kaparolya ko kalilintad mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala agu kaparolya sa ikagyang kutuwa limu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa bantugan ka si Allah subhanahu wa ta'ala kapag galing ka Allah ta'ala uli na di ka di bantu-bantu kung Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga malaikat malilimud si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumbatong manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu Muslim. Ay mana niyan na saad natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa madidis kanyan o amalian maana adis kanyan mapakanggagaan o amalian sa kapakasod ko surga o di na sa ikumapya na lam yusri' bihi nasabu na diskan yan din mapakapanggagaan si ikumapya o di na diskan yan mapakapanggagaan si ikukasurgaan so kapakasod ko surga o bangsan yan maana diskan yan mapakanggagaan o bangsan yan si ikukasod ko surga o di na diskan yan mapakasod o bangsan yan si iku surga mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ay mana mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na so tao na apyad ni kalayan ni bangsa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na diyon nutuparang gaya guna may ko da amalian na mapiyah mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi do Abu Lahab askan yan na bapaskan yan na titu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanto kumala ibangsa mangurip Allah Bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag dito ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Abu Lahab mana so Abu Lahab na bapa Rasulullah kapag dito ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to akala yan ibangsa kala bangsa Abu Lahab na doon nuto makang gaya guna mangurip Allah kas kanyan nata taps kanyan kunaraka taus kanyan mo kunaraka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi ang kutuha kapag galiyon Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab matanagi ang kutuha
bagi Abu Lahab bati Allah subhanahu wa ta'ala agen ko to marata ulina murka ulina pada panas ngorip Allah subhanahu wa ta'ala daun nati ko Allah subhanahu wa ta'ala maka gaya guna so tamo kian yang utap kesukat yan ila akhir al ayah taman sagyang kutuha kapusan nagyang kutuha ayah mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mana sebut no nagyang kutuha daun din makang gayang guna agyang kutuha bangsa niyan sebab sagyang kutuha daam ya pagamalian na mapiya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sukman so Salman al-Farisi as kanian na uripan sa kanian uli na bisya sa kanian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nasi ko kaya pagagaman yan miyabalis kanian na urip Allah subhanahu wa ta'ala mu'min ama paratian si Allah upsimbe niya sa Allah subhanahu wa ta'ala nagumiyagamal sa mga amala mga pipiya na ini puros kanian o agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa miyakalagyan kutuwa panggatan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala miyabalis kanian na sahabi apadikub kawibayano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala mana mangurip na Allah yung gusto katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabu sa natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa diskan yan mapakanggagaan wa mali ang kapakasurga-surga na diskan yan din mapakapanggagaan o bangsa niyan sa kapakasurga-surga mana yun makanggaya guna agyang gusto bangsa niyan mangurip na Allah may kuda amalian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mapiya mangurip Allah